Angikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqephu esimnandi sefunda imali la sicushisana khona ngolwazi lwezezimali. Namhlanje ke sikhuluma nge-debt review. I-debt review uhlelo lomthetho la ukwazi khona ukuya kumeluleki wezezimali umcela usizo akwazi ukukhulumela nalo omkweletayo nikwazi ukubonisana ukuthi isikweletu sakho singasettlisheka kanjani. Ukhumbuleke i-debt review iyona last resort mase kuphele wonke amathemba akho wonke ama-options kuyima uya kumeluleki oseceleni uyomcela ukuthi ngidinga usizo olukanje ukuze ngikwazi ukuthi ekugcineni izikweletu zami ziyakhokheleka. Uma ke uyithola usengcindezini ngokwezimali imali ingahlangani kahle kubalekile ukuthi uhlale phansi buka ibudget yakho yiziphi lezi zinto lezi ezidla imali kodwa ezingabalekile kangako mhlambe umuntu othanda i-shopping othanda ukuzikhipha nezinto ezime kanjalo obonayo ukuthi no lokhu impilo ingaqhubeka uma ngingakwenzanga udilize zona kuqala ubheke ukuthi kuphi okubalekile. Khumbula uma usenza le process siyaqhubeka siyakhokha isikweletu wenze sure ukuthi ayikho i-payment okhohlwayo ukuyikhokha. Okunye kwangakwenza kubizwa nge-debt consolidation. Lokho kusho ukuthi uthatha isikweletu esisodwa esokhokhela zonke lezi zikweletu onazo kodwa ke wena uzobe usukhokhela sona sodwa ungabe usuxakwa ama-debit order mhlambe amaningi akwenza ukuthi uzizwe usengcindezini enkulu kakhulu. Okunye futhi ongakwenza kubizwa nge-debt restructuring. I-debt restructuring ila khona uyakhona kumuntu omkweletayo nihlale phansi uthi nasi isikweletu siyangisinda khona yini esingakwenza ukuze kwehle isisindo. Lokhu kungenziwa ngokuthi kunyusa mhlambe i-term yakho kade u1 year ibe u2 years ngakho ke ama-installments akho ayehla noma ke kubukezwe i-interest rate yakho oyikhokhayo kodwa konke lokhu kwenzela ukuthi imali ephumayo ngenyanga yehle ukwazi ukuthi nawe uqhubeke ukhokhe ngendlela. Uma ke usufike kuyipoint la ubona khona ukuthi no ayikho into engisebenzelayo, i-restructuring ayingisebenzeli, i-consolidation nayo ayingilekeleli, usufika la uthi khona i-debt review iyona yodwa i-option esenginayo kuye kube khona izinto ezimqoka okuzomela ukuthi uzikhumbule. I-debt review ayisiyona into evele iqede zonke izikweletu zakho. I-debt review iwuhlelo lomthetho okusho ukuthi kuzomela uye enkantolo ukuze u-approve ukuthi uyithole i-debt review. Umuntu osebenzela i-National Credit Regulator uyena ozokusiza nge-debt review nohlelo lwayo ukuthi lisebenza kanjani nanezimali ezihambelana ne-process yakhona kanye ne-application. Uma ungaphansi kwe-debt review akuveli kahle kwi-credit profile yakho. Awukwazi uku-aplayela isikweletu esisha uma ungaphansi kwe-debt review. Uku-aplaya kwakho kuyohlezi kubuya kungavunyiwe. Ungakwazi ukuphuma ngaphansi kohlelo le-debt review kuphela uma zonke izikweletu zakho sezikhokhe ngokuphelele. Uma ungaphansi kwe-debt review awukwazi ukuphuma ngaphansi kwayo ngisho ngathiwa isimo sakho sezimali siba ngcono kumele ukuthi uqede i-term yakhona uqede zonke izikweletu zakho kuqala ngaphambi kokuba ukwazi ukuthi uphume kwi-debt review. Uma ke usuqedile ukukhokhela isikweletu sakho i-debt counselor iyakwazi ukuthi ikunikeze i-clearance certificate eveza ukuthi zonke izikweletu zakho usuzikhokhelile. Uma ke usuthole le certificate esibalekile uyakwazi ke manje ukuthi uqale impilo yakho kabusha uqale u-aplayele mhlambe ezinye izikweletu kodwa ukhumbule awukwazi nje ukuvele ukwenze ngomlomo kumele uveze i-certificate. Uma ke ususitholile lesi certificate sikubeka esimeni esingcono sokuthi ukwazi uku-aplayela isikweletu esisha ozobe ususikhokhela ngendlela. Uma kukhona imibuzo ekhona mayelana nesihloko sethu sanamhlanje se-debt review, khumbula uyakwazi ukusishiyela i-comment noma uthinte u-WesBank Customer Care.